tanggal 15 laku tang kacong mulian dari podok ki bila aku aja kemarin ibu kia cong ngelut Cek lemot tuh sinyal satu. Cek paketan ki anyar misal. Lemot tanya biasa. Lemot sama. Kan berapa menit sekarang? Tanggal 15. Yo, mulai pon tuk lah sedih. Kamang lo je lemot. Santrero wala kabar ya. Aduh, ada rembar. saja Teh kerja selalu setahun teh jong ban semoduk. Thank you, Pak. Saya kerja saja oleh setahun. Kok bunga bola na ban ndak moduk yo. Depan lah jong. Alhamdulillah. Jong. Tulis abe atas dia ben adusa. Marina pas ntar ka guru ngajina saya ngajar di bandi paliben. Pada jadi pas kilir kan nomor kapi. Salam mi kapi biben ya. Kan lo datang di pondok. Mari jadi yang ben pas nyelase kemarin ke makam ya. Pak, kama HP rasa. Udah bitanya ku. Ya lemang kat kelucong ka lu guru na kan rumah kemarin nak ada HP na jadi ting datang. Oke. Oke, Pak, udah gimana ada? Oh iya. Lo nang gaman? Ya lewi, ya tore lewi. Emak aja. Mau ka kontak. Walang la nare. Masa buan ke TV kak. Lut kita mau lihat di pondok.
Mulian beri lah, mungkin mulai. Paling kita selesai dungi kamera. Yo, mun la tababari kak, jaga kak. Rono login mun orang tua nala laku. Male temu, na mulai dari pondok. Ya, sini nih, sekarang dulu. Lagi lesoh. Ibu datang nyari ilmu wah. Sini kalau, lagi lah jaga TV. Oh, ya lah wis kak. Kau terus dulu ya? Iya dah. Selamat tengah ya. Ya ya. Uh. Makacau roh. Jang lut. Para nak jaga nak cak lala kau tedung pai jang. Remah. Masa benar lah kau tedung. Cak mulian lau le saminggu. Pas lakon kun tedung ngamain HP. Muni pondok lah kau ngaji. Pas eroma lah kau tedung. Ini mati setas halep. Cak pak lambat tak teman aja deh. Dagang kok. Cak kok keturunan Ashabul Kahfi. Jang, lut, jang, mara chong chực cái chong, đó lên sang mình của nó thêm một liền á, chong, sẽ là có thể đuông phơi chong, mara chong chực cái chong, vẫn vẫn đi cô đông na, Ashabul Kahfi na, chực ke, Kinabakmarin aku. thì nó thể đuông được kỹ boleh na, mara tolongin engkau kedua sapuan di luar wapa, wak rombuna pada bulan gunung di luar. Gula na yung pontog jarang tedong pa. Masa ambian tak ngerti. Jadi gula pala manan ka nyeraan na. Gula mo na yung pontog tedong paceplas bi keamanan. Masa tedung bisa kodokin? Berarti benih kun bojang malola si bisa kodokin. Cukup lambat ngaji tak teman tu pak kabep. Tedung si bisa kodokin deh. Pak, minta usin pak. Kau apa cong? Ako mula bi kancang. Aku tedung langsung minta apa sih? Kaya apa? Ako mula bi kancang, mula songay. Kumpul bi kancan apa sih? Cukup nak kumpul bi kancan. Ya, Kurang pak. dia tadi boleh yang kau.
Mapan man. Kaya ya apa? Entar dem geng. Ada ya geng. Entar kebean. Oh geng entar kebean. Anak tujuh aja lo. Beki lo. Nah. Gimana? Anak ben mulian. Iya mulia. Apa geng? Berapa? Yen jero apa lana. Tak padengi luar. Apa geng lekar deh iya mun. Nak mulian pondok. Lakon pun nang kamar. Lakon pun tedung pun area main HP. Wah tangana pas tak keluaran kok. Kamar. Lakon pun main HP. Pedung re penari padu bi karto noker waro. Mun tak ilik huli deh tak huli ya. Mun tak ilik huli. Ya mun karto noker. Ya muntang anak ini enggak tak anu. Cek yang mulian oleh lima areo. Amit kan kok ngucap antara kursus baca kitab kan. Boleh kebentuk lah. Aku. Ya jangan beda kursus baca kitab kilat tuh. Mak nyaman ke ding na gimana? Muntang anak mak pas lako tedung. Pa tedung secepat kilat tak usah kursus. Mulain mulian lo tak man keluar. Ya sampai boleh iman. Cek orang muntuk ya usaha sampai pentoreng tua lagi ya. Oleh tepaan mulian. Cek pas rakon tuh kapire di bagian dia makai ban sebagai orang tua kak angkui malai anak. Dia mun tak sampai ban semalain tidak rumah boleh. Ya usaha anu ban ya. Usaha boleh ya. Mak le tak lako tedu. Ya maksudnya kok roh mak le ilmu si ebelain pondok ben si ebelai ban bisa sampung di roh. Nyaman jadi pah boleh. Mak le tak lako tedu. Oh, ya iya Rama. Kan soro tangana pada bi kertanukar. Usaha pecek saya tolia ke baru ben katemu. Kok tak teman mai nggak katangana. Bing, kok sing kula mari kapan lau len di waktu. Ya umpah yang kemari ya kita bisa aja. Banyak anak saya lukis lah nih romanin ban. Saya kembar betah. Ya, mau jadi aja tanya aki. Cek seminggu lah keluar sekali. Bentar bolak balik mari kapi. Bani kun koro jadi ya, mai ke kasor. Mari lukis kapi kun koro kali nebelin. Iya. Mari gorden saya tak lukis. Kita tolong gue banjir ya. Mulai lekas mari. Iya, tolongin. Ale lobang kapi bentar lah. Teh iya jadi ya. Jangan kok banja. Senyaman aja habis ke ustad deh. Ya taraki. Cek elut ro. Lakon tedung. Mulai di pondok. Cek ada iya. Minta solusi. Cek doa kina. Cek ada rumah. Ya. Oi. Jadi ya mau jangan kok nyaman banyak habis. Ngale temu. Tak kok ya beda hal-hal segelero roy pondok deh. Jangan nyaman deh. Pas ntar benda ustad dah. Ya tina kok ki mulia dulu ya. Iya lah. Iya pokok tentang saran dia lah. Iya. Oh. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Kak Dim mah. Ngesena pengajian di masjid. Badan apa? Niat tero aca bisa. Tidak dari majunan. Kenapa? Cengun-cengah. Unten niat bisa kia buduk saya ki buru mulai di pondok oleh seminggu tedung malolo lah kona. Pas tak auto pentoreng tua sagale. Aku ndak kona pun hari tedung sekait tetap pada apa. Ronyo na doa bro sekait itu. Oke. Tikal dah ni kapai. Laku gi pagi sampean ke copo. Lut aja. Nek bulan lada pak bekto nangis pengajian. Teragi? Oke.
Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nika kata. Masuk. Ke dia. Laki. Laki ki, gue lagi mau daing. Ampun tak sahabat repot. Ungguan. Ki ampun senikah. Ustaz ngapa diungku? Cerengan gula berkah. Iya. Joko kencung ojo. Penggayan sama siapa. Bah. Cong lut mah corak nangis. Beden apa? Nika Ustaz, sampai cek saja apa. Bah, mak senikah. Gini kah? Ker tanu ker lima berek lima temur. Mi dei. Cong lut. Posapo sebede eroman ben roah. Bene posapo nah nenek sihir sebisah kulit tibi. Pereng sebede eroman ben roah. Bene pereng terbang. Semun mare yang kui tak usah korai. Maksudnya ketibun apa Ustaz? Gula tak paham. Ya mon reng to anak alak koro acong. Tolongi. Cek pak alak ko tibi. Mbak ene pondok roah. Kenal rajin. Kenal pinter. Tapi ben separlo tahu. Ilmu semanfaat ya. Beni karo ilmu ajari guru kamore. Tapi murid sesadar dek kalakona reng sepona. Bisa nolongin reng sepona. Bisa nolongin tatanggena. Bagus tata kramana. Mun beda tatanggena parlo. Ben lah kok bisa. Aja pada kocak ilmu manfaat cong. Thank you Ustaz. Cek karo engki. Ngerti ben apa sih parlo ikalako. Malih ilmu na manfaat. Thank you Ustaz. Gula kan mangken nolong yang sepo. Insya Allah gula aku tiap kalian sepo. Dia kelesoan lut. Apaan ben dia? Ika lu gula dijaga nama ada asal yang kelompok. Pak, apa? Pak, keretano kerdima berak lima temor. Apa ben anak pada bayi?